Rwanda Updates imaze iminsi 3 ikugezaho amarushanwa ari kubera muri UAE cyangwa se i Dubai. Na amarushanwa ategurwa na polisi ya hariya muri Dubai. Bategura aya marushanwa ari kuba ku nshuro ya 7. Ubu turi mu mwaka wa 2026. U Rwanda bitandukanye na mbere rwoherezaga ikipe imwe, rwohereje amakipe 3 kandi yose nagiye nkwereka uko yitwaye muri iyi minsi 3. Ese barushanwaga mu iki, bigenda bite? Ibyo nibyo ngiye kuba nkusobanurira, hanyuma naguhe urutonde cyangwa se nkugaragarize ishusho yuko u Rwanda ruhagaze muri aya marushanwa. N'u Rwanda rurimo kwitwara neza cyane, nubwo wenda nagiye mbona mu comments bamwe bavuga ko abakinnyi b'u Rwanda cyangwa se abasirikare b'u Rwanda n'abapolisi ko bashobora kuba barimo kwitwara nabi, ariko siko bimeze. Hari amategeko n'amabwiriza agenga ariya marushanwa. N'u Rwanda ahubwo rurimo kwitwara neza kubera ko ubu ngubu rwamaze kugera noneho mu makipe 10 ya mbere. Nkibutsa ko ari amakipe 109 yose arimo guhigana n'ibihugu birenga 48 byose byitabiriye. Ku mugabane wa Afrika ni ibihugu 3 byonyine, n'u Rwanda, Kenya na South Africa. Ku mugabane wa Afrika nitwe turi imbere kuko tuza ku mwanya wa 9, abandi bose bari munsi ya 20 cyangwa se 30. Turaza kuba tubigarukaho muri iyi nkuru yacu, ibigaragaza rero ko u Rwanda rukomeje kwitwara neza rwose muri aya marushanwa ya UAE SWAT Challenge. Iyi nkuru yacu rero iraza kugaragaza uko iyi minsi 3 ishize yagenze. Uyu munsi turi ku munsi wa 4 n'ubundi bakomeje kurushanwa. Turaza gukomeza kubakurikiranira kandi tubagezaho uko amakipe yose 3 y'u Rwanda akomeje kugenda yitwara. Ribo hasanitse subscribe, reka tuve imuzi n'imuzingo ibijyanye n'uko u Rwanda ruhagaze muri aya marushanwa kugera ku munsi wa 3 wonyine. Umunsi wa mbere hari habaye Absolute Challenge, ni irushanwa ryatangiye rigeragezwa ariko nanone hakoreshwa uburyo bujyanye n'umuvuduko, kurasa ku ntego, mwabonye bamudahusha mu buryo bwizewe, guhuza ibikorwa n'ikipe, kunyura mu nzitane, yewe rero no gutabara inkomere ni mu gihe gito cyane. Amakipe y'u Rwanda RNP SWAT Team 1 na Team 2 cyo kimwe na RDF SOFA cyangwa se Special Operation Force yitwaye neza muri rusange, agaragaza imyiteguro n'ubunyamwuga. By'umwihariko RNP SWAT Team 2 yabonye amanota menshi kurusha andi makipe yose y'igihugu cy'u Rwanda kugera n'uyu munsi. Nibo bakiyoboye nk'uko turakomeza kugenda tubirebera hamwe. Mu kanya ndaza kukugezaho urutonde rw'amakipe 9 ya mbere yose, ariko tunarebere hamwe uko amakipe 3 yose y'igihugu cy'u Rwanda akomeje kwitwara n'imyanya ariho. Ndaza no kubwira uko ibindi bihugu byo ku mugabane wa Afrika bihagaze. Ni ku munsi wa 2 habaye Tactical Challenge. Aha muri Tactical Challenge hageragezwa ubushobozi bwo gufata ibyemezo byihuse, gutegura ibikorwa by'umutekano no kubishyira mu bikorwa mu buryo buhuje. Amakipe y'u Rwanda n'ubundi yagaragaje iterambere rigaragara mu mikoranire, guhuza imbaraga no gukoresha amayeri, nubwo wenda irushanwa ryari rikomeye cyane bitewe n'ubuhanga bw'amakipe menshi yo ku rwego mpuzamahanga yari yitabiriye. Ku munsi wa 3 ni ku munsi w'ejo, mwarabibonye, harimo ibyo bitaga Officer Rescue Challenge. Uyu ni umunsi wa 3 wibanze ku gutabara umupolisi wakomeretse ni mu bihe by'intambara. Mwarabibonye ko umusinayipa cyangwa se wa undi mudahusha urasa aragaruka akigaragaza nk'utameze neza cyangwa se nk'uwitabye Imana cyangwa se nk'uwarashwe, hanyuma undi mupolisi cyangwa se undi musirikare akaza akamutabara, ariko byose bigakorwa ku muvuduko. Ibyo rero n'ubundi byakozwe neza cyane. Ubwahonge ndi kugaruka ku matsinda cyangwa se ku makipe y'igihugu cy'u Rwanda. U Rwanda rwongeye kwitwara neza cyane, by'umwihariko ikipe y'abapolisi y'igihugu cy'u Rwanda yitwaye neza, inakoresha iminota mike cyane, kandi u Rwanda rukomeje kugaragaza ubumenyi mu gutabara, kwihangana no gukora ku gitutu, ibintu byashimwe n'abakurikiranye cyane iri rushanwa. Ubwo rero ku munsi w'ejo nabikugezagaho cyangwa se nabikuramburiraga mu buryo burambuye, n'ubundi nakweretse uko u Rwanda amakipe yose yakomeje kugenda yitwara. Team 1 niyo yitwaye neza cyane kuko yagize amanota meza cyane. Na amanota yakoresheje iminota 2 n'amasegonda 28, ni mu gihe nk'ubwo ngubwo Team 2 yari yakoresheje mu minota 3, ni mu gihe abasirikare b'u Rwanda bari bakoresheje nawo mu minota 3. Ariko ikigaragara nuko iyi Team 1 ikomeje kugenda yitwara neza. Ngira ngo wenda muri rusange mu rwego
rwo kubisobanura ndashaka kubanza kugaragaza ko gukoresha iminota mike cyane nabyo si by'agaciro, ahubwo ikiza no kwirinda amakosa, aho uhita ubona ibihano cyangwa se penalties kubera amakosa make make. Ariko nk'amakipe y'u Rwanda akomeje kwitwara neza mu mikoranire, nubwo wenda irushanwa rigikomeye cyane. Turaza kuba tunabigarukaho tureba uburyo amakipe y'igihugu cy'u Rwanda yagiye ahanwa ni gake cyane. Ku munsi w'ejo kubakurikiye aba special force b'igihugu cy'u Rwanda uko bitwaye, bakurikiwe n'abanyamerika. Niba atari Abarusiya, niba nibuka neza, Abarusiya nk'ubwo ngubwo bahise bakora amakosa ubwo umusniper wabo atarasaga mu ntego. Ibyo rero byatumye bakurwaho amanota menshi cyane, ndetse biza no kurangira iminota yabo yongereweho iminota 2 yose. Ibyo rero bijyana no kugabanuka kw'amanota. Kugira ngo mubisobanukirwe neza, ndagira ngo ahangaha mbagezeho urutonde rwa mbere rw'amakipe 9 yitwaye neza, dore ko hagaragaramo u Rwanda. Ndaza kujya mbabwira amazina y'amakipe, umwanya bariho, cyo kimwe n'igihe bakoresheje cy'umwimerere, ibihano bafatiwe, ndetse n'igihe cyose n'amanota bafite. Ni mu rwego rwo kugira ngo twihute. Aha rero reka mfate amakipe make ngende nyavugaho nuko yitwaye. Wenda nk'ubwo ngubwo nihuse cyane nkahera nko ku mwanya wa 4, dore ko imyanya ya mbere hafi ya yose yihariye n'Abanyakazakhstan. Umwanya wa 4 hari Oman Royal Police Special Operation Team 1. Iyi ngiyi yakoresheje iminota 5 n'amasegonda 19, nta gihano na kimwe irakora cyangwa se penalty irahabwa, na gihano irahabwa cyangwa se ngikora ikosa na rimwe. Bivuze ko iminota yayo yose iracyari 5 n'amasegonda 19, ikaba ifite amanota 297. Hanyuma ikipe ya 5 ni Royal Thai Police A. Iyi ngiyi ifite iminota 4 n'amasegonda 59. Birumvikana ko iminota yabo ni mike, ariko kuko bagiye bakora amakosa bongereweho amasegonda 30 y'ibihano, biza kurangira bagize iminota yose bamaze gukoresha ingana n'iminota 5 n'amasegonda 39, bakaba bafite amanota 298. Byumvikane ko ibihano ni bimwe mu bishobora gutuma ikipe isubira inyuma cyangwa se yongererwa iminota. Ku mwanya wa 6 hari Marakit Team 3, ni y'Abarusiya, ifite amanota 290, yakoresheje iminota 5 n'amasegonda 21, nta gihano irabona. Hanyuma ku mwanya wa 7 hari Police Special Operation. Iyi ngiyi nayo ikaba yarakoresheje iminota 5, nta gihano. Ku mwanya wa 8 hari Abashinwa Team C. Aba nabo bakoresheje iminota 4 n'amasegonda 58, gusa baza guhabwa ibihano bingana n'amasegonda 30, bituma iminota yabo izamuka n'amanota yabo aragabanuka, bagira 286. Ku mwanya wa 9 hari Rwanda National Police SWAT Team 1. Iyi ngiyi nayo ikaba yarakoresheje iminota 5 n'amasegonda 20, iza guhabwa ibihano by'amasegonda 10 yonyine, bituma iminota yabo izamuka igera kuri 5 n'amasegonda 30. Amanota aragabanuka kubera ibihano, aba 282. Birumvikana ko ikipe ya mbere nta nubwo iturusha amanota menshi, harimo ikinyuranyo cy'amanota 15 yonyine. Ni mu gihe nk'ubwo ngubwo ikipe ya 8 turi hejuru iturusha amanota 4, ikipe ya 7 nanone turi hejuru ikaturusha amanota 6 yonyine. Ni mu gihe ikipe ya 6 iturusha amanota 8. Nta kinyuranyo kinini kirimo, bivuze ko mu mikino ikurikiraho cyangwa se mu marushanwa akurikira ushobora gusanga twitwaye neza, tukirinda nk'amakosa, cyangwa se abo bagakora amakosa amanota yabo akagabanuka mu gihe yacu yakiyongera. Nibutsa ko iyi kipe ubwirushanwa ryatangiraga ku munsi wa mbere twari ku mwanya wa 12, ubu tugeze ku mwanya wa 9. Birashoboka rero ko dushobora gukomeza kuzamuka. Reka nkomeze nkubwira nuko andi makipe ahagaze. Nubwo wenda atinjiye mu myanya 10 ya mbere, andi makipe y'u Rwanda yagaragaje nayo ubushake n'iterambere. Nk'ubwo ngubwo RDF Sofa Team iri ku mwanya wa 37. Nkibutsa ko amakipe yose ni 109. Iyi nayo yakoresheje igihe cyose ni minota 7 n'amasegonda 11, ikaba ifite amanota 215. Naho RNP SWAT Team 2 iri ku mwanya wa 42, yakoresheje igihe cyose iminota 8 n'amasegonda 38, ikaba ifite amanota 206. Byerekana ko u Rwanda ruracyafite rwose
amakipe ahagaze neza kandi rukomeje kwiyubaka mu byiciro bitandukanye, twibukiranya ko haracyari amarushanwa abiri asigaye, haracyari amahirwe ko u Rwanda rushobora kongera kubona amanota meza, tukaba twabona ikipe y'u Rwanda cyangwa se amakipe yose akomeza kuzamuka. Nk'ubwo ngubwo kugira ngo mwumve uburemere bw'ibi ngibi, Kenya niyo kipe cyangwa se nicyo gihugu cyo ku mugabane wa Afurika cyongeye kuza hafi n'ikipe yabo Executive Protection Unity, bari ku mwanya wa 36 bafite amanota 218. Hanyuma South Africa Special Task Force iri ku mwanya wa 38 n'amanota 213. U Rwanda rero binyuze muri RNP SWAT Team 1 rwagaragaye ruyoboye umugabane wa Afurika ku mwanya wa 9. Imyitozo n'ubufatanye, u Rwanda rwerekanye guhuza ibikorwa neza mu kwirinda amakosa akomeye, imbaraga ku nzitane cyangwa se obstacles. Ni mu marushanwa y'imyaka yashize u Rwanda rugaragara rukomeye cyane muri obstacle challenge, bigatanga icyizere ko mu minsi izakurikiraho rushobora kongera kuzamura imyanya. Amahugurwa n'ikoranabuhanga, ibisubizo by'iminsi 3 byerekana ko ibijyanye n'amakipe y'igihugu cy'u Rwanda akomeje kugenda yitwara neza, ariko kandi turacyategereje iyi minsi 2 dushobora kubona izindi mpinduka. Ni mu minsi 3 ya mbere UAE SWAT Challenge 2026, u Rwanda rukomeje kwandika amateka binyuze mu kugera ku mwanya wa 9 mu makipe 109. Ni ishema rero ku gihugu kandi ni ikimenyetso cy'uko uyu mwanya ushobora kuba twawugumaho, bikaba ubwa mbere tuje muri aya manota cyangwa se no kuri uyu mwanya, ariko nanone bigakomeza kugaragaza ko u Rwanda rukomeje kwitwara neza ku ruhando mpuzamahanga. Ibihugu 48 byose byitabiriye, harimo 3 byo ku mugabane wa Afurika, amakipe 109, tukaba turi ku mwanya wa 9 turusha amakipe 100 yose. Nabyo ni by'agaciro kubera ko nk'ubwo ngubwo ibihugu bikomeye cyangwa se bisanzwe bizwiho kugira inzego z'umutekano zikomeye nk'Abarusiya cyangwa se Abashinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika baba baragiye bohereza amakipe arenga 5 cyangwa se 6, ariko yose turayarusha. Nk'ubwo ngubwo twabonye ko nta n'ikipe y'Abanyamerika ituri imbere, usibye wenda Abashinwa n'Abarusiya bafite ikipe imwe mu makipe turi hejuru. 5 kuri 5 rero turakomeza kubikurikiranira hafi kandi turakomeza kugenda tuba updatinga ku bijyanye n'aya marushanwa nk'ibisanzwe.